ndabizi neza ibiri kuvugwa kuri iyi mihanda yino, mwese muri kubyiyumvira. Intambara hagati y'abanyamakuru ba siporo ubu yarangije kuba inkundura, ku buryo n'inzego z'umutekano ziri buze gukacura mumwe zikamubika mu nzu y'imbohe. Ngaho bamwe bati ni ikinyendaro, abandi bati ni umutinganyi, abandi bati ni umunyamatiku, abandi bamwise goregore, Kisekedi, ndetse n'andi mazina atandukanye bishobora gutuma inzego z'umutekano zibyivangamo. Ariko se ni gute umwana wakuriye mu binana aragira inka ku gasozi, akaradiyo ku rutugu, ndetse yanacishamo akogeza imipira yigana abanyamakuru bari bakunzwe kuri radiyo Rwanda, yageze ku rwego rwo hejuru kugeza nawe ahangana n'abakuriye muri Brebi naho i Nyarugenge? Ibi byatumye mfata urugendo maze nerekeza mu isomero ngo maze mfundura agatabo kanditsemo amateka ya Lorenzo Christian. Ariko igihe navaga mu isomero nongeye mura n'umwe wari ufite mudasobwa maze ndamutira, niko gucukumbura byinshi ku buzima busharira nk'umuravumba uyu Lorenzo Christian yanyuzemo kugira ngo yisanga akora ikinyamakuru cy'igihugu RBA. Ariko se ni gute Lorenzo Christian, umwana wavukiye mu cyaro, yisanze imbere ya mixeri igeretseho mikoro ndetse na kuteri mu matwi, avuga amazijwi igera ikarangurura nabi wabo bakamwumva? Niba wifuza gusobanukirwa amateka ya Lorenzo Christian, nta kintu usabwa uretse gukurikira iyi video kugeza ku musozo. Nge mwumva ndi Rambona Jacques, umugaragu w'ibyegeranyo mugezwaho, nkwaye ikaze mu ntambara y'urubuga rw'imikino, nkwaye ikaze mu ntambara y'ibinyamakuru bya siporo. Naho ubundi nshakana na kwisabira subscribe cyane kutayinyima, muhawe ikaze. Amazina nyakuri yitwa Musangamfura Christian, yavutse tariki ya 7 z'ukwa kane umwaka w'1994, avukira mu cyahoze ari komini ya Kinigi, ubu akaba ari mu karere ka Musanze. Uhise utangira kwibaza uti ese izina Lorenzo yarikuye he? Izina Lorenzo yarikuye ku mupadiri umwe wamwigishaga, maze mu kubona ko umwana azavamo mutagatifu ahitamo kumwitirira katedrali iri mu Butaliyani, maze uwitwaga Musangamfura Christian abatizwa Lorenzo Christian. Nguko ku izina Lorenzo ryatangiye kwitirirwa uyu urimo ahangana na Rugaju Rigani kuri uyu munsi wa none. Uyu Lorenzo Christian yakuriye mu nkambi, cyane ko yavutse ku itariki ya 7 z'ukwa kane umwaka w'1994, igihe jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yatangiraga. Musangamfura Christian n'umwana wa gatandatu mu bana 10 bavukana. Kuri izi saha akaba afite ababyeyi bombi. Yakuze azi kuboroka, ndetse benshi bakaba baranamukekagaho ko ari mimuri yigenderaga, cyane ko ku myaka 13 gusa yaratangiye kudidibuza Urufaransa, maze bihurirana n'amahirwe ko yakundaga guhura na ba mukerarugendo bazaga gusura ingagi mu misozi miremire y'ibirunga. Kuba Lorenzo Christian yarahuraga na ba mukerarugendo byatumaga ahitamo kubagogera atagamije kubakuraho amafaranga, ahubwo ngo byibuze avuga ko niyo yabakuragaho vocabulaire 5 zo mu Gifaransa yumvaga anyuzwe. Lorenzo Christian yakomeje kuzamuka ari umwana uzi ubwenge cyane ko yatsinze primaire, maze bahitamo kumwohereza kuri Petit Seminari Nkumba, aho yagiye gukomerezayo ibijyanye n'indimi. Ariko Musangamfura Christian akigera kuri Nkumba, umwuga w'itangazamakuru yiyumvagamo ntabwo wahagaze, kuko yakomeje kubyimenyereza umunsi ku wundi. 2003 yatangiye kuza yifungirana mu nzu mu cyumba cye, maze akigana abanyamakuru barimo Yive Bucyana, Marcel Rutagarama, ndetse n'abandi batandukanye barimo bagenda barya hiti ku maradiyo y'icyo gihe. Mu mwaka wa 2004 Musangamfura Christian yakomeje kwiringa ku mwuga w'itangazamakuru, cyane ko atabonagaho yapfumurira ngo maze nawe akunde injire mu mwuga w'itangazamakuru. Lorenzo Christian ubwo yajyaga kuragira inka yarambikaga hasi agakoni, maze agatangira gusiramo abanyamakuru bari bakunze ku maradiyo y'icyo gihe. Ubwo Lorenzo Christian yajyaga kwiga muri kaminuza ya Kigali,
umwuga w'itangazamakuru yagendaga yimenyereza ku giti cye byarahagaze. Ariko mu mwaka wa 2012 Lorenzo Christian yakoze ikintu yikinira ariko atakekagamo cyari kuvamo intandaro yo kugira ngo amenyekane hirya no hino mu Rwanda hose. Yafunguye Facebook maze atangira kuzashiraho amavideo asesengura. Benshi bagiye baryoherwa n'ubusesenguzi bw'uyu mwana ariko wasaga n'umunyamakuru washonje. Mu mwaka wa 2015 Lorenzo Christian nyuma yuko yashiraga amavideo kuri Facebook yakiriye amakuru adasanzwe ndetse yakira message yari turutse kuri Edisobi amubwira ko yishimiye ibiganiro ndetse n'ibyegeranyo akora kuri izi mbuga nkoranyambaga bityo ko yaza kwimenyereza umwuga muri RBA. Ariko Lorenzo nk'umwana wari usanzwe yiragirira inka mu cyaro nta kindi yagombaga gukora uretse kumubwira ko atabona ubujyaza mu mujyi wa Kigali ndetse atabona aho arara, ariko bahisemo kumutransfer kuri RC Musanze. Maze Lorenzo Christian abifashijwemo na Bernard Bendo maze atangira kwimenyereza umwuga w'itangazamakuru kuri RC Musanze nubwo atishurwaga. Uku niko Lorenzo Christian umwana wavukiye mu cyaragira inka yisanze imbere ya mixeri, mikoro ndetse na kuteri mu matwi avuga ijwi maze rigasesekara ku babyeyi be bari bicariye mu mizi y'ibirunga mu Kinigi. Kubera impano idasanzwe ndetse n'ubwiza bw'ibyegeranyo yakoraga byatumye kuri RBA Kigali bifuza ko yaza akora ibyegeranyo maze akabyoherezayo. Ariko Lorenzo n'ubwijwi rye ryakundwaga ndetse akanakora byinshi byasaga naho ari byiza. Yarinze akora imyaka 3 yose atarishurwa n'igipfumuye aha kuri Radio Rwanda. Sam Karenzi yahise ahamagara Lorenzo maze amubwira ko ashobora kuba yazi Kigali maze bagakorana kuri Radio Fine FM. Ariko Lorenzo Christian avuga ko icyo yahabwaga ari icumbi gusa ndetse n'agatike ko kugerayo nta kindi yahembwaga. Ariko RBA yari yarakunze ibyegeranyo bya Lorenzo Christian yahise imuhamagaza iramubwira iti ese kutagikora ibiganiro kuri RBA. Ubwo yahamagarwaga n'umuyobozi wa RBA. Lorenzo Christian yamubwiye ko asigaye akora kuri Fine FM maze bamushishikariza kugaruka ku kinyamakuru cy'igihugu ari cyo RBA. Ariko Lorenzo Christian nubwo yagarutse kuri RBA yakomeje gukora adahembwa maze mu gihe gitoya ahamagarwa na Radio DISI imubwira ko yaza kuyikorera ndetse akanasinya kontara. Ubwo Lorenzo Christian yageraga kuri Radio DISI yaje guhura n'akabazo k'uburwayi ndetse binatuma ataha mu birori byari bigiye kubera iwabo mu Kinigi. Ariko ubwo yari ibereye iwabo mu Kinigi yaje kwakira email itari nziza imubwira iti wasezerewe kuri Radio DISI kubera ikinyabupfura kibi cyo kugenda udasabye uruhushya. Lorenzo Christian yise atangira kwiberaho mu buzima bukakaye. Ariko ubwo Lorenzo Christian yari yibereye iwabo mu rugo yaje guhamagarwa n'umwe mu bayobozi b'uruga rw'imikino kuri RBA ariwe Kwizigira Jean Claude maze amurarikira kuba yagaruka kuri Radio Rwanda. Ariko Lorenzo Christian yakomeje kuhakora adahembwa, ariko kubera inyota y'amafaranga ndetse no gukora adahembwa byatumye ashaka kwaka ruswa maze bituma umwe mu banyamakuru ba Radio Rwanda atashatse gutangaza arya screenshot bwa butumwe yari yandikiye ministry maze bituma Lorenzo Christian yirukanwa kuri Radio Rwanda. Lorenzo Christian akiva kuri Radio Rwanda yesemo gufungura urubuga rwa YouTube channel maze rwita Lorenzo Info. Urubuga rwatangiye kunyuzwaho amakuru ya siporo ndetse akajya atembera no ku bibuga byabereho imipira y'ikiciro cya mbere muri shampiyona y'u Rwanda, akageza ku batura Rwanda amakuru y'imikino ndetse n'amakuru yo hanze y'ikibuga. Ibintu byarakunzwe cyane ndetse binatuma uyu murongo wa YouTube utangira kuzamuka maze benshi batangira gukora subscribe kuri umuyoboro wa YouTube channel wa Lorenzo Christian. Mu nama ateranye n'ikinyamakuru cya Radio Rwanda cyaje gusuzuma neza maze gisanga Lorenzo Christian atarigeze akora amakosa karishe maze bituma bamugarura kuri RBA. Ariko bidatinze yaje gushamirana n'umwe mu banyamakuru wakunzwe cyane mu ruga rw'imikino ariwe Rigani Rugaju maze bituma Lorenzo Christian yongera kwirukanwa kuri RBA. Lorenzo Christian we rwangije kwirukanwa kuri RBA. Sam Karenzi ntiyamuvuye inyuma yahise amuhamagara maze amuhamagara gukora kuri SKFM nk'ikinyamakuru Sam Karenzi yari ifitiye ubwe noneho yigengaho ni nyuma yuko bakoranaga kuri Fine FM. Lorenzo Christian
yakomeje gukora kuri SKFM ariko ibintu ntibyagenze neza. Nawumvisha amagambo Rigani Rugaju yatangiye avuga kuri Lorenzo Christian. Ese intambara iribuze guherera he? Ese ibintu biraherera he nyuma yuko Lorenzo Christian yiswe umutinganyi akitwa goregore ndetse n'andi mazina atandukanye? Nge sinari ngamije kubateranya, ahubwo nari ngamije kukubwira amavu n'amavuko yo kugira ngo Lorenzo Christian yisange kuri Radio Rwanda avuga ijambo rimwe maze rigasesekara mu ngoma y'ugutwi ya buri munyarwanda wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda. Nje na Rambo na Jacques ndabashishikariza kuba mwakanda subscribe, like and comment, byose ni ingenzi kurushaho. Mugire impagarike n'ubugingo, amahoro n'amafaranga bijejete kuri mwese. Ciao ciao.